Bütün alemlerini yuttan barakalar cemaat, bizlerini terbiyelep turuşu, Allah subhanahu wa ta'alaga ihlas niyetten indi komentarlarımızdan çıkan selamlarımız, indi maqtavlarımız, şükürlerimiz bulsa idi. Hem de şu jirge, bizge örnek için, indi bu dünyaga rahmet için jiberilgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun ahli beytine, ballık indi sahabelerine, ailesine salavatlarımız, indi selamlarımız barıp yürüşse idi. Günümüzün körkem selamı bilen selamlısım kila sizne muhterem cemaat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bulay dibeyte وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. Allah sana Kur'an hem hikmet indirdi ve bilmeyenini bildirdi deyil. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ga başka bir kimge de bilinmegen ilimlerini birdi. Ol anı kök ve jirning sirlerini düşündirdi. Ona cennet bilen cehennemni көрсәтте. Tarihi vakıgalar hem kileşek turunda da haber verdi. İçtimai fenlerini öğretti. Allah Teala Peygamberimizin şeriat hükümlerine de öğretti. Şuşu cemaat şeriat kıyamet gününe kadar her bir kişi için yeterlik ilim bulup dura. Allah Teala Peygamberimizge özü turunda öğretti. Hem indi Kur'an'ın büyük köp sırların açıp verdi. Hem Peygamberimiz bir hadisinde sizning aragızdan eng taqvo hem Allah'ı Teala'nı eng yaxshi bilgan kişidey ul min deb aytgan. Endi qadrli cemaat, biz problemalar indi nindigina voqealar, bayramlar, turli mashaqqatlar şunun kadar indi ko'p bo'lgan zamonda yashaymiz. Dünya ortidan quvib jeta olmasak da aşağı ne kılganımızını uylap da bitirmişe, kayşaklarda cemaat umumen uylap durmışa da yaşayız. Ama bu tarmışlıktan nindigine seyir, haoslu, yaysa indi bu talşık bulup görünse de, baribir nindidir sistemalarga, kanunlarga kırılgan, nek şul ok indi bu alem, zakon kanunlarga kırılgan Allah'ın zakonlarında kıyaş indi bir yaktan çıkıp ikinci yakka bata, okeandagi sular par bulup kökке köterile, alardan bulutlar hasil bulup jil bilen türlü jirlerge taralalar. Hem su külemi bulutta ilinip tura, indi şul ilinip tura almav, indi derecege jitkeş, alar yangır bulup jirge yava. Buna hazır cemaat göz aldığımızga kitirik, jir şarın biz yaşaytırgan alem hem de indi başka alemler bilen, yıldızlar bilen çağıştırganda bizning jir nokta kibek bulsa da anda nindigina proseslar barmay, nindigina kaideler ötelmey, tavlar, vulkanlar, zavod, fabrikalar, aytik indi hayvan hem indi kışlar dünyası, planetanın yartısın bilep turgan okeanlar, utravlar hem başka bir-birsinden ayrılıp tura turgan dünyalar bar. Indi her jirde öz tertibi bar deb kavatlap aytasim kile, hem alarını öğrenip indi bitirүү de mümkün tugel. Amma alarning her kaysında da Allah Teala'nın hikmeti görünüp tura. Bunun için köp itip ilim alırga hem bu dünyaga şul ilim tüzligi aşaqıraga öğrenirge kirek. Allah Teala kıyaşını ortada kılır cemaat. Jir anın tireli eylense de bizning için kirisinçe tıyıla. Çünkü şakkanda ol kızıl, ortada bulganda ol üstesinde, batkanda şulay yok kızıl bula. Hem bu prosesini indi cemaat gadi kişi anlatıp da biri almay. Manda indi tüslerinin dulkan saman buluları,
Кызыл төс дулкынының инде амплитудасы, үзенчәлекләре һәм башкаларны белергә кирәк. Әлбәттә, бу өлкә инде безнең физика, бу өлкә белән инде физика фәне шөгыльләнә. Һәм кеше дөньяда иң катлаулы зат. Аның баш мие генә дә дистәләгән еллар вакытында тикшерелсә дә, ахырына кадәр өйрәнелеп бетеп булмый. Монда инде биологлар, химиклар да баш вата. Һәм алар өйрәнгән саен моның кадәр катлаулы зат инде табигать тарафыннан гына ясалмаганлыгына инде инаналар. Инде хадискә әйләнеп кайтсак, җәмәгать, гыйлемне өйрәтүче дип Аллаһ Пәйгамбәребез әйтә бер хадисендә, гыйлемне өйрәтүче бул ди. Укытучы булу җиңелмәсен, җәмәгать. Гыйлемнәрне бүтән кеше аңларлык итеп аңлата белү кешегә һәрберсенә дә бирелмәгән. Бүген илебездә укытучылар көнен билгеләп үтәү бәйрәме якынлаша. Бу әлбәттә мәктәп, урта һөнәри техникумнар, университет, мәчет, мәдрәсәләргә укытучыларның барысына да кагыла торган бәйрәм. Әйе, җәмәгать, без барыбыз да укытучылар, әти-әни, олы апалар сеңелләрен укыта, үзебез дә берәр хадис ишетүгә аны икенче кешегә җиткерәбез. Яисә инде җиткерергә тиешбез, без инде садака чыгарырга тиешбез, үзебезнең гыйлемебездән булса да. Бүгенге көндә мәктәптә укыган балалар, биредә утыручыларның һәрберебезнең балаларыбыз, укытучыңны тыңла, аны ихтирам ит дип көн сайын әйтсәк тә бик аз, җәмәгать. Ник? Чөнки без өйдә 2-3 баланы кеш хәл белән генә тыңлатабыз. Мәктәптә җәмәгать укытучылар таныш булмаган уннан алып 20-30 баланы инде үзенә каратып утырта ала. Аларга үзендә булган гыйлемне бирә, әдәп-әхлак серләренә төшендерә. Кадерле мөселман кардәшләр, без үзебезнең балабызны мәдрәсәгә биргәндә, анда укыячак, бөтен бала да дини аиләдә тәрбияләнгән икәнен аңлап киләбез. Мәктәптә бит җәмәгать төрле бала укый, алар төрлечә тәрбияләнгән. Шуңа күрә класста, сыйныфта үзләрен тотышлары да аерылып тора. Моннан чыгып мәктәп укытучысына дәрестә белем бирүдән тыш, тагын бик күп төрле проблемаларны шишәргә туры килүен аңлыйбыз. Әгәр дә инде җәмәгать безнең балаларыбыз үзләренең укытучыларын хөрмәтләргә өйрәнсәләр, аларның белем алу процессы да җиңеләер иде. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы алынган гыйлемнең бәрәкәтен бирер иде. Укучы үзенең укытучысын авыру кеше табибны тыңлаган кебек тыңларга тиеш. Нәрсә ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисендә, олы кешеләрне хөрмәтләмәгән, кеше яшьтәгеләргә мәрхәмәтле булмаган һәм гыйлем ияләренә аларның хакларын бирмәгән кеше безнең өммәттән түгел ди. Бу инде хадис нәрсәне күрсәтә, үзебезнең остазларга, укытучыларга хөрмәт күрсәтүгә инде өнди. Шулай ук укучы үзенең укытучысы өчен хәерле дугалар кылырга, аның хәлен белеп торырга онытмаска тиеш. Искә төшерик, җәмәгать, мәктәптә 11 ел, югары уку йортларында, мәдрәсәләрдә 4 ел буе укытучылар безгә әти-әниләребезне алыштыра. Алар бирә алмаган яисә биреп бетермәгән белемне, тәрбияне бирәләр. Җәмгыятьтә үзебезнең урыныбызны табарга булышалар. Имам Шафии рахмәтуллаһи алейһ, мин Имам Малик каршында китап укыганда, аның битләрен хәтта ишетелмәслек итеп тавышсыз ача идем дип әйткән. Укытучыга карата хөрмәт күрсәтү безнең әдәп-әхлагыбызны күрсәтә. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям беркем дә әдәп-әхлаксыз югары дәрәҗәгә күтәрелә алмады ди. Әдәп-әхлакны калдырган кешеләр аска таба тәгәрәделәр дип әйткән. Безнең җирлегебездә Абу Ханифа нигез салган мәзһәб кулланыла.
Abu Hanifa degach, endi albatta har birimizning oldimizga zo'r, hurmatli g'olim endi ko'z oldina kelib bo'lsa, ham Abu Hanifa ilm olgan ustozlarini unutmagan, ul birsindan narsadi, men oyog'imni bu yoqqa deb suzib yiqlay olmayman. Nek chunki ul yoqqa mening o'qituvchim Muhammad degan ustozim yashaydi deb aytgan. Endi Alloh taolo Qur'oni Karimda narsa deb buyuradi bizga: "Va qur robbi zidni ilman" deydi. Robbim bilimimni orttir deb bizga Alloh taolo indi. Muhammad payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo ilmni kimitmaydi. U boshqa narsalarni kimita, ammo u ilmni g'olimlarni bitirib yo'qqa chiqaradi deb aytgan. Shulay endi jamoat ilm berishini kimsitgan kishini Alloh taolo qiyomat kunida tubansitirdi. Abdullah bin Umar bulay deb aytgan: "Butun kishilarda avurudi, ammo g'olimlar davolovchilar. Shifolanirga yoki tiralarga tilagan kishi ularga yaqin bo'lsin, ularga qarab ibodat jamoat, ular bilan birga yuru daraja, ular bilan bir istal ortida o'tirib oshov davolanu. Chunki ular bilan birga bo'lgan kishilar bir qachonda qayg'u hasratga berilmaslar." Jamoat Alloh taolo kishilarni tan yog'idan, daraja yog'idan, aql yog'idan, boylik yog'idan turli etib yaratgan. Kimgadir ilmni ko'proq albatta, kimgadir ozroq bergan. Bolalarga ilm oluni yengil qilgan. Chunki ularning hali zihnlari, boshlari bu dunyoviy yashaki endi buzuqlar bilan to'lmagan chista. Ham endi kim o'zin oz bilan deb sanay, ular har vaqt bilgan kishilardan so'ray olalar. Alloh taolo Qur'oni Karimda narsa deydi: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun" deydi. Bilmagan har narsangizni deydi, har narsangizni bilgan kishilardan so'rag'iz. Shu bilgan kishilar turida Alloh taolo narsa deydi jamoat: "Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun." Aytdi, biluvchilar bilan bilmovchilar bir darajada bo'lurlarmi? Ya'ni endi ilm egalari bilan ilmsizlar Alloh qarshısında turli darajadagi kishilar. Shulay bo'lg'ach o'quvchi o'zining ustozi bilan ehtirom ko'rsatib aralashirga tegish. Qadrli jamoat, bugun biz ilm, onun dunyoviy ham diniy bo'luvine qaramasdan bir ayber Alloh taolaning rahmatine erishir uchun usul ekanini o'qituvchilar, ustozlar ularning obro' vazifalari turida o'zining ustozingga qarata ehtiromli bo'lirga kerakligi turida bir qisqagina so'ylashdik. Ham endi Alloh taolo bizni alim ya ona o'rganuvchi, ya ona tinglovchi, ya ilmni ham ilm o'rgatuvchilarni, alimlarni yaratuvchilardan qilsa edi, hamda endi to'plangan olingan ilmlarni boshqalarga zikriga, nasihatchilardan, da'vatchilardan bularga nasib etsa edi, hamda endi shu olingan ilm bilan yasharga jamoat tirishsak edi. Robbana fi alamina sabra.